na mami bi me nim ne ye no ga se wa wura the top no wa wura na yi down there some wa wura na kind of pant mami ka sia penny power na mami no boys no ko eche mami no omuntumi o ma hode ni so bra ko na de kam sa ko bo mo na me sore na kwa yere mami no ne o mutu de ntoma e kataka ndi ya point na mami no frɛ me asa me ten be kwa sore be na so me ya sore ba asa nyame sa wo so nda ya bra na me nim se oson na be kwa koso okay nti me kwa ya no ono me den komo e na okacha me se nyame de mba ya adwumenti me mra na me mada ho o se Pentecost prayer camp de bibiri wo wa ye da ndo ma me kwa da ho na me nim se me da ho na de chama kofie me da ho na wotwe akoma me kwa chine ye ne asa kwetwa me sore na me mu aya me na kokko mu so sa ah no normal say she fasting what do say ye wo Pentecost prayer camp be awo nsawo mu kwan so ukoduro wa ye bisa afia we di no ya ma ho fast na wa ye efia we di we di fie se na wa ka ho fie wo ka ho fie na che se ye ma 3 days dry fasting unu nsuo undidi saa na nsa obetumi ntine ye di ama okay ibiso wa anya saa e bia anapetro nyimire no wana msuo wana koko anapetro nyimire saa ye hwe wa ho odin no ansa na o matwa fast na nti ma America say me da ho na nse bia me kwada ho na ade cha ya sore na mako ade cha na say yero ho na me yero ho na fitala pa ma me aduane a fi edu nyimire no sta na ma yemre na baka chance mpesa mediti se dabi mediti edi na ansa no no ama meduane tese no o ma e sa na o pese nia we hunu wo mi mo no oboa me na eye den eye yie etumi ye adwuma no kwasa 3 years am kodi won camp wo no se ma me ni wa maka se me okay ana metumi odi akire be jam fa so ko be bia kwa ya so odinachi no odinachi jam so obeba na dia me ma ye no kora no kora ye no mama yes me kaze ko do ba bia osun mu wo ha kakra so obi a wo sun bia no wo ba fa ne me bia wo mpe emu but esansa wonim sa me sun nti ese wonya abotere na wo sun kosi bra ese wo be firi ho de ko do ba bi no na me ame ho no se nyame ade me agina ba bi a me kura machine na me ye adwuma o ho be dwiru sa na ono so mpe ayeso bi a wo chen wo master ompe so da ko me wa no me sister ba ho makonta ka ho na o mo frem se ye ma me frem me ko na o mo hia na sa me nyina na se se a na eje camp na fa ye ya so da ma no ye tena chen on temase nti na ofra wo mo makasa nkyira me adana me yesa o chechere mo bia ye no na ma me free ho nti onu hunda e wo so enu me ho onu hu ai sama me so ai me no mo da but kan mezo me say obi gian no pay but if I say since I'm 50 years. Okay. But I brand the name do 50 years. I'm fancy by 39, 38. Now, Obi am near few. Now, one year, you man, I say, yes, some more. Now, of a chance, they are not the after Mamma 7 years. Barbara Obama change the penny. Now, I may, but some may some crown, no background, some sir. Now, if you say, I can be in Kunafa. Rubber bow, no to be quantum, yam wabwa, then could have young yamwa, or kama, no yam. We been couldn't hear no yam. It's free, you know, sign it up to chance anymore. They are sad bank when you go so. For no was I respect, but Ben could hear young sir. Indeed, the brows are no shabra. Now, you have more at least book to even a woman, no Ben. Who see a sending in Yamaka. Ewo bo fufuru mu and they will say bitim ha na me da baba ha we di no ade nkwan no go ebi ka untum fa nkwasha fridge because you think kan ai gune ni mu aseda da na me pe because ya ntete me sa
ekurase yantete yesa enti my bankra ekurase kra yantete me sa na my bankra me somo osoma me so so me soma wo ye o enti at least I say utume etiti me ye kakra okay na yakobom pa ya ma bra me ho fifiri o ha na akora kete o de aduane aba ma sa me fambro o be je aduane no chance na soro ne soro na soro na se bi o kra silva ya no ya nkwa o ni ti no na da kata wo raba boso okay nti so na o peja free so na o ben kude so a ense na nyam na ho popra sa na ya bia bro aya na ya me ja ma ko na me bi sa mo sa me kra ha me ye den nti edu ba bia me free wo no kwasa me di dia pa na me di free ho okay ana wo no bi se me free ho ko ya na me ta ba ho ba ko na me nya ni nyam no bu me and then ne kura me free wa me ya ma sole no ohumi a na ne je rough adaba ko a me mpe o ma bra bom se me somo na be free wo nche na me bu ani tia okay me mpe adana me ye no se skabe mu am de be bra se wa bo am pe wa ma men so menya baby ejina pen nti me skabe bra se me ma na me ka no wo ma na me boys ye ko waiting e wa na ho we are yakwa 2 million we are yakwa 1.5 mama Jennifer Tonsio metumi e di we ko top water gumi kem me kwa na ko jina ni gate ano na boys ne esesa de ko gumi hosa enti ama enuma ni amadada esisi ya etwem ebufu ni mu bie ono so bibie ni obompa ya okam say urade makwala yi de wo ye bia mani ye na na nye bi akọ enti wo kasa wonya enuhu wo ba bi no sense na so treat onkola mo shawas enkola he mami de tena se nipa nyepe de se asofo de onkola no edwuma wo ho ebi se obi o ho a wa fa no se me hu no se obetuma ye nyame adwuma enti bra na mentete asuje kase pa na akafa dia beto o so a wo ba be ye mo adwuma ebedu bebi na akora na wo ne ye adwuma no wonu hu po se akora we bi kan se menkyere na adwuma akwaye te se Ilasha wakofa Gahazi abata na China ode na ye na kwala o tete no dia papa ne se on pe no eno no be ye so atrase dia papa ne se on pe no eno na kwala no ono be ye e basa na ama umuno wonto me baza me kwala me no mo we ebi ma jaya asoro no ko me hu so akwati asoro de ba ko na fast jaya asoro e me ya eno na se wan koye sofo a odu ade ho akonta ko akira obekese okay na abra ba ko se e we say onyankopon to men kan kire o se free stadium akọ a on ma reason bia ma kola ba ko oye ceremony na ko school ana obasra na sister ba so ro hono de na ba enti oba no me ya so na urade bi me na me ho na frɛ na ka chansa me ho se wo be you di for that enti okọ asọrọ be ono so okọ Pentecost ya bi na ka chansa o wie school abra na memmo na osa odom na wo so no enye adwuma abra ne tie obi school na oba fe kurase ba ana me ho se me kire na sofudie no kwa na so odom a me ho se wo no so no kwa kosi se ono so be de no obetuma ye bibi ebeche nti ase me ma ne nya bibi fofora ebebo na brabo nti me a de no kosua adwuma okay de no kosua adwuma tuatua ne ho bibia de ko tuatua adwuma ene ameka se wasua adwuma wie osua adwuma wie me secretary ana wale no oh okay hwe no be ya yefro fe na recently ya maba ha ba ko e de aye bie station ya na me ba ha me na ba okay me wa no ba fie se o de letter Abraham as the letter we ye program na me bia sorry de asha nsa bia sorry kama ya so dan kama me de asha nsa on na hwe so o wo nkrofo o wo nipa o no mo ya sorry ya te letter na no na chese wa resign
adan me tena fom me bi san se adan no se ba ya 1 year na ote nyame ka kire ne se o mfiri asore no na nyame pa me na ye so fupani ma kwala ni se bi wo wa o ma me ne na me frɛ nka njan se me ba bi a we bi wa ya de se si a bi bi enu wa ntumenye ntene ma me enu tu so ba ko wo ba ko no wakoto wa asore ana me ko bi asore o ba bi na me fa nkoto na nyamo ka kira akola ne se o mfiri asore no se de nti e de na me so fupani no maye e de na wa ma ne onu susu wa hunu anti onkoro tumi no na me ntiase ensound mame nti ya teletana na ya me kansa bebre na me say agro no to kase o shanti manya sa ana bi jana kwa no ko be sin ne olu so ja so wa ma so no bi ama asore na ono da no na o ja ko no aka ni batre wow so banko twa ejuma de ye sabe me do wa hyemechi ade wa kɔhwɛ baabi a enkwan wa wo de me hyɛ wuchi a mfa me kɔhwɛ baabi owuo iti one me de wa sua adwuma nya wo papa nya wo maame me ana me de wo sua adwuma ma hwɛ ma wa ware ma mo anya basabasa ma hwɛ ma wa ware wanya baabi te me no 10 years wow na wanya baabi yes benvo sɛ wanya bibi ama wa asia e ba no kro no nti nyame na me so ye na ife kurase de na nyame na me so amanne wonso so wanya baabi atina sana na me ka sa wo kosoma e wo ha se wo kɔ ho no na wo papa ne hu se me ba we ya de no papa no sana se sa wo so wo ye ba wo de asa no kɔ se nyame na se chechire mu a woni nchechire so de ade no te e ba sa me town town wo ya kora papa woni ade papa mpa kora me mo bi mpo ma na chese asomfo no bi ho mo no mo koso mo problems ono o so no obi so ko pasa ono o tena wo so me ya sole miss of penny no na me wa so dem ho na o me boy 10:30 afina o ba sorry ndo ba ye den ya ye opimpra ye wie ya ye worship ye wie ye tonnwom o ya nwa abehye se me hunu di a san kofi onya ready say obeso nti sanko sana opo wabrabo nti sanko eno no obi a wonnim no o hye no ebisa say wona papa no nya so papa ni gam onya collect e ja okura na ja ho de ono ye no nka nti bo mo say wona won cha na bodi bo no say sofi de wanya de kura sofi de yes akura I pass na sinenity but o mi say nti akola no ni ahoye nti sana ete se osmo bi ana no bi na ma se bo modin se wo so be pray wo part ni yi na ani ja ba montem bufu amba na obi anka senti na nyonko na nkofo hawo amfa ma sana ete o se asofo fo no so ebu o ha efiri mu sasa se sofo bu ho no so ha adwen ebi akola ne pen ho asem ba sofo no ha adwen ama sofo ntumi ha wa adwen sa so ba da ha wa adwen asofo fo no ba mo ha adwen o da bi ha wa adwen sai me no ya asore me hu se wona sister de bia wona sister nkofo ka kire se da wa akola wi wona sister bibi wo montem na maka kire se adwuma na ye nti sister ma me hu se wona ne namye o so so no na wona ne be nante me tete de bia meka nti wa uhum ya wona nje uhum pe na we ma show because say bia na nyame aye madom page ma gina ba bia sika wo okra ma mo ka ma woti ya pon ya na sister to front na mo na mo okro no me ka na won te dia ande dia meya ma wo be frem ncha na meye kasa woni pegu okra me kasa woni me respect to bi meya wa dia ya nti wa be ko eno so ho okay nti enya se so fo be se da se wotete na kola oya na dia enye da bi yempa ne hye sa se me kire wa de nya me kro ma kwan sa woni akora no ye adwuma osomo na obon ho moden oya de papa otete ya na sa nti obi ka se asofo no bi ho ya ho metia ende na wo ye gahazi dia na e ba hawo okay wo ye gahazi dia e ba hawo pa
hwe ila jani ila sha ila jana oye young boy ila sha nyini chen papa pani pa so no kita ne bag obra wase na woni sesebe oye pani cleaner on the cleaner ha so when you child betumi kura wo ba na so adwuma no ndi di so no wo eni mo chen o de ani die ma wa o de bi me ma no kura ha na mo so say wo ye me yem ba akura kete na wo sisa ndi abayere e go okoye so fi wo na wo chusu in Columbus so na so mo no mo ba wa sorry ye mo na de to de bia wo tumi hul bi wo akura ne bi na wa friend said pesa me ye wo sof onu akasa o so mo na de onya na je so pesa ye sofo onu o say ejuma na ye no say wa so dem umpa me na ejuma na ye wo ska o man bi na mo ye wo ne ya o din no as a pastor eno de wa to be from kwala ne bi ye fa say asori am kasa me ko kakere ti e pase ye opini a ye fro na ye interview questions to be no way yi ano otumi yi ni nyina no wi na ka to say pase ye odiki na pase ye wo elder oni asamka because wa o somo dada na mo somo na pase de abodin bi eto somo no so na ka so o ye diki ana o ye elder enti otumi frɛ obi so ha o de sofo bia na ntia o ba o ha no so me ye sofo na me sofo ye na e ya sorry okay enti o so ye sofo abende enti ye sofo ya sorry konsa okay ye wie no sana e futo ben ana ne be ma sofo kotwa na sofo bia ne ye kan so bi o som na e ha no se na wodie se na wo ka so wodie o so ka betete na mo no akasa no o be choleta so onko se wo ya de papa ente futo ben na no adwon ne fra collective na kopeni trimo okay akola wo mato biscuit ama mame kakara se da o mame sale le taisi o tena da yire pa de ama o so be sanye bi afutu abede bemma ye nanu ma asofo nketua omo ba amo brasie esiesi onipa amo brasie ede onipa akwa akiri enti se woni sofo bi ya asori na obaje de se me wo sofo ba ko me de asori ahye ne sa asori na ye na me ye aduane edi opo ana me de ahye wonsa e ja de amo me wo ba bi foforo na me fancy asori da foforo mo wosika asori na nya wo de me de ahye wonsa na me se sika na mo wo fe bibra e be se akwata santa table e di si ho fe bibra na ye fanto I said Dibo some by me and Sansana. Dabi. And then I adwene bi. Eti masra omo sa wo pani a wona na ma o ka asem ati. Pani die ma pani, bu pani abeye nhira ade amo akora na akasa. Sa na ba akora akasa mo framfo obuo ma pani. Eye nhira. Okay. Now so Apostle Samuel Obodonko. Eveda was say the hands of God prayer ministry. Work aswa and then ye beka ne say na kosem. Aswa ademukru. E say na kosem ana ye beka sa woni ye be cheye ene se nia asofo binom esi ene won asofo etena on the chere sa on the ye hwene waso ye de on the ono akasa betete wa ma wa akasa heaven ka be born vene na chere say akasa be choleta aba say opese wo free ne nchen ede eko ebusia ne ha na ede adesia ebesi ewo asofofo ene asomfo won nyuma die mu no sen anete aha ana ede besi asda kase enkomo bibia se ohwe attention tv midi ene akosia sparkle asda kase nkoma me cameraman ne me editor michitu asda kase enkomo ene obibia yakram